U Japanu 11. marta 2011. godine veliki potres je zahvatio obalu Japana. Razorni tsunami koji je uslijedio izgledao je kao iz hollywoodskog filma. CNN kao i neki stanovnici zabilježili su uništenje i nije bilo lako gledati čudovišne valove koji su dosegli visinu do 40,5 metara i koji su pretvorili brojne gradove u podvodna groblja. Voda je rušila sve pred sobom, ostavljajući samo ostatke razaranja automobila, puteva i kuća. Ovaj tragičan događaj odnio je živote više od 13.000 ljudi i rezultiralo katastrofu u ukupnom iznosu od 28 trilijuna japanskih jena ili 240 milijardi američkih dolara štete. Ove sume čine ovaj događaj kao najveću prirodnu katastrofu. 23. augusta 2010. godine nezadovoljni bivši filipinski policajac Rolando Mendoza oteo je turistički autobus u Rizal Parku, Manila, Filipini. Autobus je prevozio 25 ljudi. 10 sati prije nego što je uhapšen, Mendozin brat ga je potaknuo da puca na taoce. Vozač autobusa je uspio pobjeći i izjavio je kako su svi mrtvi nakon što je odveden na sigurno. Nakon duge i opasne borbe oružjem, Mendoza i taoci leže mrtvi s još nekoliko ranjenih. Nakon istrage vlade Filipina i Hong Konga izjavili su da su filipinski policajci loše rješavali ovu situaciju te da su odgovorni za gubitak 8 talaca, a situacija je široko kritizirana. Pozivajući se na greške kao i nekompetentnost, vlada Hong Konga je izdala crno upozorenje za Filipine. 11. septembra 2001. godine u New Yorku dvojica otetih aviona Boeing 767 zabili su se u sjeverni i južni toranj kompleksa Svjetskog trgovinskog centra. Zgrade su se za sat i pol srušile. American Airlines let 11 udario je u sjevernu stranu sjevernog nebodera u 8:46 sati po lokalnom vremenu. U 9 sati i 3 minute po lokalnom vremenu American Airlines let 175 udario je u južni neboder i taj je udar bio prenesen uživo na televiziji. Ta katastrofa je prouzročila 6.000 ranjenih i 2.996 smrti. 29. aprila 1992. godine na ulicama se javila pobuna nakon oslobađanja policijskih službenika na suđenju zbog policijske brutalnosti i racizma pod pomognutim videodokazima. Rezultati šestodnevne pobune jesu neredi, požari, ozljede stanovnika i smrti. 11.000 ljudi je uhapšeno, nešto više od 2.000 ranjenih i 53 smrtnih slučajeva. Ovo su bili najveći neredi u Sjedinjenim Američkim Državama poslije nereda iz 1967. procijenjenom štetom imovine oko 1 milijarde dolara. Neredi su okončani nakon što su članovi nacionalne garde Kalifornijske vojske 7. pješačke divizije i 1. divizije marinaca se udružili i riješili situaciju. Nakon što je dobio nalog za pretresanje Carmel centra u vlasništvu vjerske grupe Branch Davidije, posljednja stvar koju je ATF očekivao jeste borba s vatrom, ali tu je ono što su dobili nakon 51-dnevne opsade imovine koja se završila kada je izbio požar i kolaps kome je tragično izgubilo život 76 ljudi, od toga nekoliko trudnica i ljudi od 1 do 55 godina starosti. Autopsije mrtvih otkrivaju da su neke žene i djeca umrle od povreda lobanje. Neka djeca su pronađena zaključana. Česti uzroci su trovanje kao i drugi uzroci kao što je spaljivanje CS gasova. 22. decembra 1963. godine John F. Kennedy i njegova supruga Jacqueline Kennedy, guverner Teksasa John Connally i njegova supruga Nellie putovali su u kolodvoru u predsjedničkoj limuzini koja je vodila na sastanak s članovima Demokratske stranke kada je predsjednik Kennedy dobio 2 metka. Jedan u leđa, a drugi u glavu. Lee Harvey Oswald je uhapšen ubrzo nakon što je osumnjičen kao ubojica, a nakon 10-mjesečnog istraživanja Warren komisije došli su do zaključka u kojem kažu da je Lee Harvey Oswald djelovao sam u pucnjavi Kennedyja. Ovaj atentat je označio 4. uspješno izveden atentat na američkog predsjednika.
Kao u filmu, kriminalac Jordan F. Romero je pucao sebi u glavu, a sve je to prenosila nacionalna televizija. U 2012. Fox News emitira slučaj Romero koristeći helikoptere. Nakon nekog vremena Romero je pobjegao iz svog vozila pješice. Lokalni reporter Shepard Smith, koji je poznat po svojim komentarima, je rekao: "Ima se malo toga za reći, ne znam baš, pogledajte ovo, on samo trči. Izgleda da je malo razočaran i mogao bi biti na nečemu." Nakon toga Romero stavlja pištolj na glavu i povlači okidač. Dok su gasovi ispunili kontrolnu sobu Fox Newsa, emisija je izašla tisućama gledatelja. Osmog januara 1986. godine američki shuttle orbiter Challenger lansiran je bez obzira na upozorenja o hladnim temperaturama. Zatim 73 sekunde nakon polijetanja shuttle je eksplodirao i pretvorio se u oblak dima i vatre. Poginula je 7 članova posade. Tu tragediju su gledali milijuni gledalaca, a goruća olupina je pala u Atlantski okean. Osim šokantne smrti Kriste McAuliffa, civilnog učitelja srednje škole koja je bila na brodu Challenger, zaradila je mjesto NASA-inog učitelja u svemirskom programu. Nakon tragedije NASA je napravila dvogodišnju pauzu svih operacija. Letovi su se nastavili od septembra 1988. godine. Ubijanje nije nimalo lako, barem ne bi trebalo biti, ali ako ste O.J. Simpson, onda jeste. Milijuni gledatelja su gledali suđenje ubojici O.J. Simpsonu koji se odvijao uživo na televiziji, što je rezultiralo nevjerovatnim prikazom ispovijesti američkog pravosudnog sistema. Kamere vijesti na suđenju pokazuju usporeno kretanje Simpsona u kojem je počeo njegov sramotni pohod. Ubrzo nakon suđenja koje se održavalo tokom 12 mjeseci, iznijeti su brojni dokazi i odgovori. O.J.ov odbrambeni tim na čelu sa Johnny Cochranom bio je u stanju uvjeriti suce u njegovu nevinost. Dokaze koji su iznijeli oslobodili su ga, pozivajući se na rukavicu koju je Simpson navodno nosio dok je ubio svoju ženu. Nekako na kraju O.J. je proglašen nedužan i bio je oslobođen. Dok je Hindenburg otišao na rutinski let 3. maja 1937. godine, niko nije očekivao da će im to biti posljednji let. Ovaj brod napustio je aerodrom u Frankfurtu koji je prevozio 36 putnika i 61 član posade i pripravnika. Kada je Hindenburg izašao iz kursa, gasovi vodonika neobjašnjivo su curili kroz ventilacione šipke. Gas je se zapalio i brod je eksplodirao. Poginulo je 35 ljudi, a 62 je čudesno preživjelo, nikada ne zaboravljajući ovo užasno iskustvo.